No soy taurino. Algún alderdikide no estará de acuerdo conmigo. No me gustan los toros, pero respeto a quien le guste. Pero no son lo mío. Pero me vais a permitir hacer un símil. Hay un partido en Euskadi que ha decidido torear solo en una plaza que creen que es de primera, en Madrid. Allí se visten de gala y hacen el paseillo. Sacan los trajes de luces y cada semana hacen su faena. Yo les pido que no traten a Euskadi como plaza de tercera. Euskadi, nuestra patria, es una gran plaza de primera. Aquí hay mucha faena, muchos retos y oportunidades. Euskadi es nuestra plaza, no tenemos otra. Les pido que se la jueguen en vivienda, seguridad, integración o industria. Que dejen el burladero de Madrid y salgan a la plaza de Euskadi. Hemen berdin egitea eskatzen deutzet. Euskadi ez da hirugarren mailako plaza bat. Lana badago, erronka eta aukera ugari. Eta horregaitik eskatzen deutzet etxebizitza gaietan be, ahaldaben guztia egin dagiela. Bardin segurtasunean, integrazioan edo eta industrian. Madrilgo plazako burladerotik urten daitezala eta hemengo plazan urten daitezala. Euskadin. Allí dicen que sí a todo. Aquí no saben, no contestan. Orain busti egin behar dira. Zirt edo zart. Iragana edo etorkizuna. Inoiz izan ez dugun aukera bat dugu. Autogobernuan jauzi handi bat emoteko. Gure jarrera ezaguna da. Aukera guztiak baliatu, Euskal Etxea harriz harri eraikitzen jarraitu. Hori bai, Euskadi guztion etxea dala herri anitzak garela onartuz. Eta zelan ez, eta aipamen berezi bat. Euskara da gure altxorrik handiena. Euskarak batzen gaitu. Euskarak egiten gaitu euskaldun. Eta euskararen inguruan beste ohar bat. El 30 de este mes terminará el plazo para la presentación de enmiendas a la modificación de la Ley de Función Pública. El PNV vamos a presentar enmiendas a nuestro propio texto. A partir de ahí empieza la ponencia y apelamos a todos los partidos políticos a que construyamos un consenso amplio que garantice el uso del euskera en la administración pública. El euskera es patrimonio de todas y todos. Euskara gu guztion ondarea dalako. Hilabete amaieran, hil honen 30 orduko, funtzio publikoaren legea barritzeko emendakinak aurkezteko epea amaituko da. Eusko Alderdi Jeltzaleak emendakinak gehituko deutzoz bere testuari eta hortik aurrera gure deia argia izango da. Lortu dezagun, lortu dagigun, ahalik eta adostasun handiena. Euskal hiztunen eskubideak bermatzeko. Euskera danona dalako. Etorkizuna eraikitzen jarraituko dugu Eusko Alderdi Jeltzaletik. Oinarri sendoen gainean, etxe zabalago eta indartsuago bat eraiki behar dugulako. Danon artean eta danontzat